نوچین دمجمیر شش جارکه مجوره پیشکش بکن اما جسر نوچان دست بکن. جوانک عفرینی جالی پلیسین لشکری و هاتا گرتن و ولاتیه که دی ده انجام کریزه که دل ده پشتی دست سرکرن اوتومبیلاوی جیانا خوش دست دا. رژیم اسد شاندا پیاده درکرو بریارا گرتن ده در حق وان ده درخست. اپوزیسیون سوری جبو شر ادلب 35,000 چکدار آماده کرنه. رخصتنا لیبورینا نافدولتی دست به هلمته که جبو دست نشان کرن آگرتی سوری لدف رژیم اسد کرد. دوباره سلام. دو بمبین دنگی لتاخا غویران یا باجار حسکی تقیان. لگوری زانیاریان آرکیک و او دو بمبه لطانشتا گلستان گشتید نافبرا هر دو پران ده لتاخا غویران تقیا. بکو تو زیان مادی یا جانی بکوین. اوه دمکه دیارده تقینا بمبین چاندی و دنگی لپارزگاه حسکی و گندوار انوی پر بونه. بکو تو کس وان تقینان لخوا بگره. ولاتیه که کرد لناوند باجار عفرین جالی پولیسین لشکری و هاتیه گرتن. جدره که تایبت جارکیر راگهاند که روژا شمیه پولیسین لشکری ولاتیه بناوی جیگر سیدو گرتن و سدما گرتن اوی نهاتیه اشکره کرن. هر وها جدری گوت که جیگر سیدو جگنده چوقه سر به ناوند عفرین ویه و لپیشیا مالاوی لطاقه محمودیه لعفرین هاتیه گرتن و برف ترکیه و برنه و تانها چارنویساوی ندیاره. ولاتیه کی کرد جباجار عفرینا روجاوای کردستان جبرستاندنا گروپین چکدار جو اتومبیلا ویره توشی کریزه که دل هات و ده انجام ده جیان اخواج دستا. جدره کی تایبت جمال پرا روجاوا نیوز را راگهاند که روجا شمیه گروپا الحمزات اتومبیلا ولاتیه بناوی عدنان شمس الدین حسین بزوره جویستاندنو ده انجام ده نافبوری راستی کریزه که دل هات و جیان اخواج دستا. عدنان شمس الدین جگوند عپلای بسر نافچه بلبلی ویا کاری آجوکاری دکر داکو مالباتا خودی بکه. چالکوان عفرین لسر تورین جواکی بلاف کرنه که نخوشین گران دنابرا کامپین در بدرین عفرین ده بلاف بویه و تو آلیکارین گونجاو جوان را ناین پیشکش کرن. جبلی ریگری و آستانگین برپرسین پیده جدر بدرین عفرین رایین لدورین حلب دیمینن دروست دکن دوی دما داویه ده و جبر نگهدان تندرستی و تنبون ناوندین گونجاو لوان کامپان ده نخوشی دناو در بدران ده بلاف بویه. لگور چالکوان عفرین لسر تورا جواکی بلاف کرنه که نخوشیه کلبونا کذبان دناو در بدرین عفرین ده لکامپین در دور حلب که ناو لی کرنه دورین شهبای ده بلاف بویه و تکزی لسر تومار کرنه 56 روشان کرنه. دناوا 56 کسان ده 27 زاروکن و 7 جی جنن. بیکو گهدانا تندرسی یا گونجاو جوان را وره پیشکش کرن. دسر حیوه طباخ ده رخصتنا لیبورینا نافدولتی راپورتا خوایا یکم دربار عفرینی و بنپیکرنین در حق عفرینیان ده بلاف کر. کدناو راپورتی ده و پشتی اشکره کرنا بنپیکرنین ترکیه و گروپین چکدار بحثا بنپیکرنین رژیم اسد و پیده لناوا کامپان ده کرن. و گوت ولاتین عفرینی ین جبر شر رویانه و نهال کامپین لدورین حلب دجین که هجمار وان 140,000 کسه. تو آلیکاری و خدمتگزاری جوان را ناین پیشکش کرن. نخاسم گهدان تندرستی و ریج نخوشان را نای وکرن داکو بری خو بدن حلبه. و هر وها چکدارین سرب رژیمی و ناهلین در بدرین عفرینی جدورین گوندین حلبه درکفن. و بری خو بدن باجار ندن که هجمارک جوان ناچار دبن پرین زیده بدن داکو بقاجاغی در باسی حلبه ببن و چارەسەریya خۆیان تەندروستی ببینن. رێخستنا لێبوورینە ناودەوڵەتی هەروەها سەربار کردبوو کۆچەکدارین یەکێ بە مەبەست رێ لە پێشیە خەڵکی عەفرینê دەگرن داکو vەنەگەرن ماڵ و وارên xwe ku tevî wê yekê bi sedan diriyên çiyayî re xwe gihandine Efrînê. Rêxistinê herwiha dabû diyarkirin ku bi tenê nexweşxaneyek û du nûrîngeh li devera ku bi şehbeyê tê naskirin heye û tu pûspêlên pisîşkî di wan deran de tune ne. Hata ragandin ku rejima Sûriyê şanda peyadiya ku seredana Şamê dikir derkir piştî têkçûna danûstandinan di navbera her du aliyan de. Hindek ji derên rojnamevanî ji Kurdistana Sûriyê ragihand ku rejima Sûrî şanda peyadê ya ku seredana Şamê dikir derkir.
پشتی تکچونا دانوستاندنا د ناوبره هر دو آلیان ده. لگوری زانیارین آرکه کو آلیین اولهیین رژیما سوری بریارا گرتنا شاندا پیده یا کل شامه بو درخستن لی پشتی اولهیین روسیا او شانده هاته و گراندن جبو قامشلو بریا بالا فرن یوشن یا بارکرینه. همان زانیاریان دیار کر کو رژیما سوریه هول دا بریارین خواه لسر دانوستاندنان فرض بکن. لو ما اف یک بو جهه ناکوکیان د ناوبره هر دو آلیان ده. هر لگوری آگاهیان کو رژیما سوری دا خواست کر کو ریوبریا بسر پیاده و تولی ریوبریا خو جهی ببه. لی پیاده رد کر و دا خواست کر کو ریوبریا هفوش به. لو ما رژیما سوری بریارا در کرنا واندا و بریا بالا فرکی بارکنه شاندا پیاده هاته شاندن جبو قامشلوی. توی خدمت آمازن یا کو پیاده ج رژیما سوری را دکر هیاما سالن دریج ده لی رژیما سوری به ریزی لبرانبری پیاده بکار تینه کو گهشت آستا کوان جوینا در بکن. در کرنا شاندا پیاده ج آلی رژیم سوری و نامه اکته ده دیار دبه کو پیاده بتنه کو آلاوین تی بکار آنین دبر برجواندین رژیم سوری و تو جاران نه رژیم و نه ولاتی کوان بکار تینه وکو لشکر بچاوه حوالبندکی لی نا نره بتنه وکو آلاوین دیتن نه بهتر کو ج دسپیکا شورش سوری چکدارین پیاده شورش لکردستان سوریه و مران و هر یک لدجی رژیم سوری بو جو کردستان سوریه درخستن. هر پیکر حافظ الاسد چارگوشه اولهی لهندک باجارن کردی پاراستن. بریا چند روزه کی شاندک ج پیاده به سروکاتیا سرکرده پیاده سیهانوک دیبو سردانا شامه کربو و جبو گفتگوین درباره ریوبریه و پیش روژا دوره کردستان سوریه لگل برپرسین رژیم سوری بکه. بریا نهاجی برپرسکی انجمان سوریا دیموکراتیک یا بسر پیاده و راگهاند بو که دانوستاندن دنابرا پیاده و رژیم سوری و تایبت بن به بابتین خدمتگزاری وکی دوباره و گراندنا کار لبندا و فراته و گراندنا الکتریک لدوران کردی. ریاد درار برپرسی انجمن سوریا دیموکراتیک یا بسر پیاده و دیار کر کو تا نها دانوستاندن دنابرا هر دو آلیان ده به تنه دوارین خدمتگزاری دنه و سرکفتنا وان دانوستاندنا دمینه لسر رژیا باوری دنابرا هر دو آلیان ده. اوه دمکه پیاده و رژیم سوریه دست جوینان کرنه جبو گفتگو کرنا پیش روژا کردستان سوریه د دمه کو پیاده باجارن کردی ج آلوینین کردی واله کرنه و آمدکاریا را دست کرنا دورین کردی جبو رژیم سوری برای وان جوینان دکه. دکتور عبدالحکیم بشار اندام پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دبیجه که رژیم سوریه لپشت پیک آنینا کمکوژیا سویدایه گود انجام ده بهتر ج 300 سویل جیانا خوش دست دانو به دهان بریندار کتبون. اندام پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوتارک لسر روپلا خویا فرمی لجیر ناو دوباره خواندن و شروع کردن کمکوژیا سویدای بلاف کرد. د گوتارا دکتور عبدالحکیم بشار اندام پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دهاتیه کمکوژیا کدو 25 ماه بوری جالی رخصتنا داعش یا تروری لسر خلک سویدای هاتوبو انجام دان و د انجام دا بهتر ج 300 شهید جبرائن درزی و بسادان بریندار کتن نش خوسری هاته انجام دان لبل پلانک زندی بو جالی رژیما سوریه و کوبریا پیکانینا کمکوژی هن پلان هاتن کرن وک بلگه یک بو کو خمساری یان شیوه یک جهماهنگی جالی رژیم و درباره و کمکوژی ده هبو وک هن هرگولین گریدای بکشاندنا چکان ج خلک دوره و هن بلگهین دن. دکتور عبدالحکیم بشار دریجایی بگوتارا خود تینه و دبیجه تفی در باسبونا بهتر ج 2 هفتهان سر کمکوژی را و بلافبونا هجمارک جهرگولی و بدهان گوتار و شروع کرن لیتانها لیکولین درباره ویکه ده پیوسته داکو چوانیا پیکاتنا کمکوژی جهمو آلیان و واره اشکره کرن کو پیچی و تلین تومت بری خوددن رژیما اسد. بشار هروها دبیجه اگر هیا هجمارک پرسیار بکن کو سودا رژیم جویکه چیه و بطایبت پرانیا دوران جدس اپوزیسیون درخست و دست خودانی سر پرانیا سوریه. گلو جبوچه او کمکوژی لوی دور آشتیانه هاته پیکانین. دکتور عبدالحکیم بشار دبینه که دو ارماج پیکانین اوی کمکوژی هنه. یکم دوباره وگراندن خلک وی دوره جبو حنبیزا رژیمه و خستنا جوان دوره جبو شر دجی گل سوریه. کش دست پیکا شروش سوریه خلک وی دوره رازی نبون خوبکن دخزماتا رژیمه ده. و دجیبجی کرنا اولهیه ده دوی داره ده بسر کتن. دویم گهاندنا نامه که جبو جواتا نفدولتی که هین تروریست لسوریه هیا و نوچه و راگهاندنا جواکا نفدولتی که شر ترور بداوی هاتیه دو رج راستیه.
داکو خو بچسبینه کو اگر هزر بکن بدیلکی لشونا رژیم دینن به تن تروریستین وک داعش هنه و هین مترسیا رخصنین تروری لسر سوریه هیا. عبدالحکیم بشار د گوتارا خوده هروها ددا زانین کو بوان سیناریوان رژیم اسد جواگا نافدولتی را تکس کرد کو او رخصنین تروری لسر دسالاداریا سوریه باشتره. لدوی جواگا نافدولتی زانبه کو بماین رژیم ماین و هبونا رخصنین تروریه. جبر کو رژیم بشدار بود افراندن و وحواندن تروری ده. و او یک جبر پرسن امریکی ین ریفبریا بره وک جون کری ده هاته اشکره کرن. د داویا گوتارا خوده دکتر عبدالحکیم بشار اندام پولیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا د داخویا کرن کو دم هاتیه کو جواکا نافدولتی بزانبه به هبونا رژیم ترور ج سوریه نایج ناف برن. جبر کو بهفره دجین و بهفره بمرن. و هر هولک جبو نافبرنا ترور به هبونا رژیم بسر ناکوه. جبر کو کارین و شیان رژیم هنه کو هین رخصتنین دن ین تروری با آفرینه. دا کو هردم گفان بده جواکا نافدولتی و پاراستن سر دسالاداریا خویا سر کمکوژیان دا رابویه بکه. د چارچوبه بشداری د برنامه جواد ده کو لسر اکران آرکی هاتیه بخشکرین شروعکار سیاسی فواز محمود راگهاند کو روسیا رولک سرکه د چارەسەرکردنا کریزا سوری ده دبینه و روسیا بردوام پشتوانیا رژیم اسد دکه و دمان هاده روسیا هول ده کو ولاتین اوروپی دفج پشتوانیا اپوزیسیون برده. شخوا روس وەک لیستۆکڤانێکی سەرەکە یعنی پرسگرێکا سووری د هات خوێنین پشتی 2015 ئەمریکان ئالیکاری بوار کرد یان مەجال بهتر داوانە ئەو یعنی ئەو چارەسەری یان ئەو سەرۆکاتیا vê پرسگرێکê ببسەری لجم روسا بو براستی روس جی وک آلیکی آلیکار برژیم ره دما داوی حتی او دولت خودیهز یان دولت اوروپی دفج مسئله اپوزیسیون و پشگریاوی و او بتمایی دفج بردان هات خازم بیجه روس وک شرعیت که بده رژیم وك تطبيع أوضاع جي دخلقين بذي عملية هاني وك طرف كيان آليكي لقال أوروبيا جي رازيبوني بجبر مسألة پنابريه وتدي جرانيك هاتي سر دولتي دردوري سوري يان هاتي سر أوروبيا جي وهيجي بردوام مترسيين هي يعني وقت پنابري زيادة بسر واناجي بارجرانيك براستي فسيچار تشتا بجيتيني يعني یک جد دخویانین او طرف اساسی کار او امور وقت دخوازوی بجی ببن شخوانا مثلا ادلب جید بازار دیه خویای دیساجی وقت تی خواستون یعنی روس وی تخوازن ضمن وی پروسیا فرا مثلا سوری انه دان هواس چک گران سلاح گران و وجهستنا او قناغ داوی تقریبا یا تطبيع اوضاع جير بيجين يعني روشكي آرامی بخلقش بو خلق وگرن فبراستی او يعني یاسایی پر مزنه بنسبة رژیم وقتی تخوانین انه خلق کارن وگرن سواء دولت دردور يعني دولة أوروبية هجماركي كاربن وگرن سوري شرعيتها هري مزنه بنسبة رژیم براستي پشتی بلافبونا دنگویا هماهنگی ولاتین یکیتیا اوروپا لگل روسیا داکو پنابران وگرین سوریه یاساناس لزگین هدال جارکیر راگهاند و یاساین ولاتین اوروپی ری نادن حکومتان کو پنابران بنچاری وگرین سوریه و لگور یاساین ولاتین اوروپی دو پنابر برازیبونا خواه وگرین ولاتین خواه او تشتا هاتو گوتن راستی اف تشتا بيجي انه امي بنابرا فقرين ياساي ناف دولتي راسي تحق نادا وانه انسان افلاجيه هذه بنابر بي جبار لي بيكرين جبار خاطي حتى قرار امي بيجن قرارات 2015 يا 2015 ده خاص موضوعات سوري داني مجارات سوري داني بيجي في العوده الامنه والطوعيه يعني انسان يعني طوعي فقري لانه انسان ولا جباري ليه بكن حتى في فقره ولا تخوان ام فقره حتى مواثيقي دولي راسي او اتفاقيه شؤون اللاجئين هي صلاح 1950 كده وبنقهاوي اعلان العالمي لحقوق الانسان يا 1948 داني اتفاقيه اعلان العالمي لحقوق الانسان ماده شهردا فقره عولده بيجيش حق اي انسان فقره دولتك
طلبة ملجئ طالما أنه معرض اضطهاد أو اضطهاد لهاكيج بو أموري سياسي آرائي سياسي أو ثقافي أو ديني أو اجتماعي. استنادا سر في اعلان العالمي لحقوق الانسان مقو اتفاقيه شؤون اللاجئين يا 1951 دركت او اتفاقيه شؤون اللاجئين وقت دركتي راسي اول وقت دركتيش بو بنابري اوروبا دركت اف اتفاقيه شؤون اللاجئين يا 1951 كي كان دركت بشتي حرب عالميه دوا دركت قالك بنابرشي قالك شابرزابين قالك دركت شون بنابر بين دولتها اتفاقيه شؤون اللاجئين بو يكيش بو بنابري اوروبي دركتن بس بشتي ويكي صلاح 1900 شستو حفتيداني ملحق جبي اتفاقية دركت بحيث اف اتفاقيها بشملين كافة بنابرة يعني لا بنابرة فقط يو اوروبي دركت سر صعيدي عالمي يعني اف اتفاقية سر صعيد العالمي تطبق عندن دوی اتفاقیه داجی ماده سوسیه دا بیجه کیرنای ای انسان وگر جباری به وگراندن او دولتالی ایز وقتی يعني احتمالي او حتى شك هو انه اضطهاد بجموع اراء خوي ثقافي سياسي ديني اجتماعي. اپوزیسیون سوری لی ادلب راگهاند کو اوان 5000 چکدار جبو شری ادلب آماده کرن و اوی روبروبونا رژیم اسد و هف پیمان وی بکن. اپوزیسیون سوری هزکا چکدار جسی و 5000 چکداران به پشتوانی ترکیه لپارێزگاها ادلب آماده دکه. ارتشا ترکیه یا کو سال 2016 و درباسی دەڤەرێ بووە ئامادەیە خۆی ji بۆ دروستکردنا هێزەکە چەکدار ji ئۆپۆزیسیۆنا سووری re bi 35,000 çekdar dike û ew yek hat piştî derxistina rêxistina teroriya Daeş ji devera di navbera E'zaz û Cerablusê de. Di bin seheka Tirkî de opozîsyona Sûrî hewl da da ku hêzeka mezin durust bike, da ku rêgiriyê di ber rejîma Esed de bikin, ji ber ku rejîma Esed bi niyaza xaka Sûriye bi giştî kontrol bike û di bêşkarê rejîmê de parêzgeha Idlibê armanc bikin. Ew hêza çekdariya ku opozîsyona Sûrî li Idlibê amade dike, mebesta wê ew e ku rûbrûbûna rejîma Esed û hevpeymaniyên wê wekû Rûsya û Îran û çekdarên Qesedê yên ser bi peyê ve bike, her wiha metirsiya wan ji rêxistina teroriya Daeş li aliyek din. Berî niha jî opozîsyona Sûrî nikarî yekrêziyê di navbera grûpên çekdar de bike, ji ber ku nakokiyên di navbera wan de her wiha ji ber ku ew yek tevlîheviyê di navbera berjewendiyên dewletên ku piştevaniya opozîsyonê dikin durust dike. Hin çavdêr dibînin ku eger heye rewşaweyê hêza çekdar ya ku li Idlibê tê durustkirin bi şêweyekî baştir be ji ber hebûna Tirkiye li wê deverê. Artêşa Tirkiye ji sala 2016 ve li ser du qûnaxan derbasî Sûriye bû. Qûnaxa yekem birêya proseya Martala Firatê li dijî rêxistina Daeş sala 2016 û qûnaxa di duan proseya ku li Efrîna Rojavayê Kurdistanê hatî kirin û derxistina çekdarên serbipeyê ve ji deverê. Serokê Tirkiye ragihand ku welatê wî wê hindek deverên din li Sûriyê kontrol bike û tekez kir ku Tirkiye hewlên xwe dike ji bo rêgiriyê li rodana kerasatekî li parêzgeha Idlibê were kirin. Serokê Tirkiye dibêje ku hikûmeta welatê wî wê hindek deverên nû li Sûriyê kontrol bike û behsa agera berfirehkirina operasyonên xwe yên leşkerî li Sûriye û Iraqê kir. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di civîna partiya xwe de ragihand ku hikûmeta Tirkiye wê hewl bide çend deverên din li Bakurê Sûriye kontrol bike û wê operasyonên xwe yên leşkerî li deverê berfireh bike ku eger heye şingalê jî xwe bigire. Erdogan tekez kir ku welatê wî hewlên xwe yên leşkerî û diplomasî dikin ji bo rêgiriyê li rûdana karîsetekê li parêzgeha Idlibê mîna bajarên din yên Sûriyê. Erdogan her wiha bal kişand ser wêyekê û got ku bêhtirî 250,000 penaberên Sûrî ji Tirkiye vegeriyane deverên ku artêşa Tirkiye li Sûriye kontrol kiriye û aştî tê de peyda kiriye. Di dawiyê de Erdogan got ku plana Enqera derbarê kontrolkirina deverên sînorî ji çekdarên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK wê deverê bi giştî ji terorê biparêze. Her wiha wê şingal jî tevlî operasyonên wan bibe. Artêşa Tirkiye li gel grûpên çekdar hindek deverên berfireh ji Bakurê Sûriye kontrol kiriye û xwe ji kontrolkirina bajarê Milbiciya ku dibin destê çekdarên PYD de ye amade dike. Beriya niha jî Wezîrê Derveyê Tirkiye ragihand bû ku hevatineke Tirkiye bi Amerîka re heye ji bo kontrolkirina navçeyên diniyên li Bakurê Sûriye piştî bajarê Milbicê. Wezîrê Derveyê Tirkiye Mewlûd Cavîşoğlu ji Ajansa Anadoluya Tirkiye re diyar kiribû ku vekişandina PKK û PYD ji hêla dewriyên wan yên hevveş bi Amerîka re nayê wateya vekişandina YPG ji Milbicê. Oglo her wiha tekez kiribû ku PYD malên xelkê ji wan standine û desteserkirine.
û divê jiyan li wan devera vegere wekû beriya derbasbûna YBG têde û bal kişand ser wê yekê ku ew ê dîmografiya deverên ku derbasî wê bibin biparêzin. Armanjkirina parêzgeha Idlibê gurtir kiriye û zarokek û du jinên din jî bûne qurbanî. Li gorî çalakvanên xwecihî li gundewarên parêzgeha Idlibê ragihandin ku rejîma Esed îro danê sibehê bi mûşekên enqûdî armanca her yek ji bajarokê Eltih û Tehtaya kirine. Di encam de zarokek li gel du jinên dî bûne qurbanî û şeş welatiyên din sivîl jî birîndar ketine. Jaliyekî din ve rewangeha Sûriya mafê mirovan ragihand ku hejmara teqîna bajarokên sermeda li gundewarên parêzgeha Idlibê gihiştiye 69 kesî. Di nav wan de 17 zarok jî hene. Li gorî rawangehê eşkere kirî ku teqînên di nava baregeheke bajarokê sermeda de hatibû encamdan, di nava baregehekî de çek û teqemenî jî hebûn. Rejîma Esed banga vegera penaberên Sûrî dike û dibêje ku ew ê kerameta wan biparêze. Eger vegeriyan Sûriyê, serokê rêveberiya siyasî ya rejîma Esed ragihand ku her penaberekî Sûrî vegere Sûriyê wê were parastin û mafê wî jî wê wekû mafê welatiyên din be. Têzanîn ku rejîma Esed bi hemahengî li gel Rûsyê dest bi propaganda vegera penaberên Sûrî kiriye. Ku bu yekê dixwazin ku dengvedanekî navdewletî durist bikin ku welatê Sûriye arama û jiyan têde asaye. Wezîrê Derveyê Welatê Lubnanê wê seredana Rûsya bike ji bo gengeşekirina mijara vegera penaberên Sûrî ji bo Sûriyê. Ajansa Sputnik ya Rûsî ragihand ku biryara Wezîrê Derveyê Welatê Lubnanê Cubran Basîl seredana Moskowê di 20 meha bêde bike û li gel hevşanê xwe yê Rûsî Sergey Lavrov bicive ta ku rewş û çewaniya vegera penaberên Sûrî li Lubnanê ji bo Sûriyê vegerînin. Têzanîn ku welatê Rûsyê navendên bi hewandin û bilavkirina derbeder û penaberên Sûrî vekirine û bi hemahengî li gel rejîma Esed hewla vegerandina penaberên Sûrî dikin. Ta ku serkeftinekî ji serokê rejîma Sûriyê Beşar el Esed re tomar bikin û çareseriya siyasî li Sûriyê li gor xwesta xwe encam bidin. تماشاوان هنجامی بهتر لسر روشا سوریه راستم تایبەتی روشا ادلبی و شریک و اگر هیا بیکرن دمین بیدم امی پانداری احمد میسی شروعکار سیاسی کریم و مست احمد افدامات باش دمات و گفتاره تو طبق سوال فجر پیرو پشی اپوزیسیون سوری بهتری 35,000 چکدار آماده کرنه جبو کو روبروبونا رژیم اسد بکن اگر هیا کو اپوزیسیون سوری بکاره بر روبروبونا اسد بکه باوری امد نزانم به چه قیسی راست به مثلا گل سر مدیای دنیایی دردکویان مدیای اقلیمی محلی دبیجن انو رژیم و بلکی پیاده جیبوار و هرن ادلبی صافی بکن تشتی هی از تید دخوینم هگر ادلب جی صافی ببیش ترولیست داره و صافی بکن جرحی اردوغانه و نه جرحی رژیم رو به پاقش کرن و ریش کرن یعنی دبرا وسط السنی زکی سوریا ای سنه و نفوذ اردوغان به و دبن دستی دب اشتغالی جرناده یعنی از نباورم گو شر ادلب جی چه ببی و دبن رژیمه که تیکه ببن دست رژیمه ادلبو او جبر کو سنینه و جبر کو 35,000 نبره حتی توار مواجهه و بکی افشتر دو بیجی شر ادلب هگر هبی جی و دور به و نه آن هبی لی هگر شرک جی هبی و گپیاده هرایی شبی بی رژیمش خود پیاده جی خود نار راکری گوتی از هر ادلبی اوش جا اردوغان را ریش کن یعنی وقت چلوگ گلک دبر جا اردوغان را ریش کریه پیاده و بیجی جا اردوغان را ریش کن اما 35,000 لشکر اوی اپوزیسیونی
وشكيبن ودفي بقش جوا خلاص من هجر تخازن جوا 35,000 خلاص من أب إسلامية متشدد أو جو بحثك دنه وترك بري خلقي قشا جوا خلاص من أو ترك جي تخازن جوا خلاص من بلكي الشركي دوف دريش كنا قبوا وريجيم نقبوا وفيديد كي جوا بيكشتن ج برجواندية تركيا رأي أبد باوريان مده يعني تركي ناهي لك وإدلب بكفا دست الرجيم عسد وإدلب البرخوا بيخه؟ لا قلت لك قلت يجينا راسين وشلو ادلب هرج الريجيمير وسط السني جيش دستي امريكا دي بنشنجي امريكانا دي او بنشنجي امريكي او جي دخن بالنفوذ تركاد مانا امريكا ده زيدي 4-5 نقله من سركراني تلفزيوني وقلتي ابا احمد بس حلب وحما شون يعني حلب وحما همي دفرين سنينه شون كاتن دستي لا هين جي حلب باوريا مده هي وتيك بناب لبي اردوغان يا دبر السني وسط السني وهذا جود بالنفوذ تركاده بويروجي بو باي خطك التجاري نقبه حلب وغازي عن تاب دبابويه يعني ما شو معناوي اردوغان لبي خدريجي ويجي دك وسط السني السوري اد بنشنجي امريكا دو بسلمينه تركا اب واضح جبر حليفه امريكاي تركي وتركي الحصتها خدقره طالما حليفه امريكاي طالما الحصتها خدقره ودباوريا مد وبدي ما عفرين ندا يا امريكا عفرين دا تركي وكشلو منبج داي وكشلو دبرندن داي انا دبي زي دبرندن ببم ودبرندن بب وبقيصر عرض لبناني تركي جسوري بستين كارب سبب پنابرا لیده گرینو سبب قارب مواجهه رژیم بکیاد بالنفوذاوی ده بلکی و چاقه خلق لترکیه هبن سوری و وابه گرین و ده بلکی باجارا جی اردوغان آبا بکو دبر جی و چو آبا بک اردوغان دباوری آمد و مناطقنا چیکش بو تدریب اپوزیسیونه بکن قارب مواجهه رژیم بك او فسوزيونا هنجي وين اخوان المسلمين تيد بنشطن ابد باوريام ادلبنا كبن سيار رژیم ده هاجر بيرش كيرين قبل بيدي وقبل الرژیم وج برجوانديا تركي ربيرش كيرن ابدا نهار دغورابانا سوري ده كريزا ادلب لداره كو تي بيش بيني كرن ويشرك الادلب شبه باشا بشتي كو ادلب اگر ادلب هات چار سر كرن بهر شي ويكي و چه چاره سری یانجه چه جورین چاره سری بکود گورپانا سوری ده لگور تخمینات نزانم از دبیجم هگر سوری و روسیا و ترکیا و امریکا به هفدور امذاكر بنج ادلب هرج رژیم بالو تقسيم لتركي چناب عفوا لسوريا چناب ببورن سوري برب تقسيم در واضح يعني خيائي وسوري هرشا ورشا دبرا سني جاردوغان ري ودبرا علوي وشيعاج ايران وروسيا ري وايضا امريكا واردوغان ري واضح يعني ضمن هريما كردستان يجيود بالنفوذ اردوغان ده بمخابنج برك ملهب نكر امي خاكا خد بالنفوذ دجمني خلكن او دجمن نبس بو عرضه باكور كردستان يشخر بري عرضه روجافا جبر بر ملهب نكر جبر دستلاداريا پيدي گشخوبي بجيندي او ت کارش کردایت نکری رزگار کرنا ادلب و وگر رژیم نباورم اگر ادلب وگریا رژیم بالو تو تقسیم لسوری تنه بالو افقا مليار دولار لهاتی خرج کردن در شر سوری ده جبوق حضرتها بشار وگر دیت دستلادار و عرضات بن دستی يكون وقت بري نه بالا خبده رژیم سوری ماکارب ادلب ماکارب بو کمال ماکارب ديرا زوري ما كان برقاهي نهاتي نكاربيش بر نجيوي نبعراوي او بعرا امريكاي دهندري ودجي ود بالقياده اردوغان كجبر اردوغان ايرو امريكا وكري عمر بن الخطاب السنه اللي بالي ما مستهندك آلين سياسي دبيجن كو مجرد دابشكرنا سوريا يدي نب بهنده بهيزه جبر كو جدما كو دورين دا كيم كرنا است شهر هاتين دست نشان كرن دوي دمي دا گوتن اوا بنگاه دابش كرنه اللي بالي بشتي روسيا و رژیم اسد بهتريا دورين سوري كنترول كرن يدي دبيجن كو اف بابت نكت يد هولده يعني روسيا و بشار بروجيك و تايبت هي
راست او من انا هاد محور اللي هبدو دخن ده انسان اللي هبد دخن لروسيا وخلكي قل سوري راهشتن السلاح بكريج دولة خلكي اللي هبد دخن بشك جي مشوار روسيا الصين ايران الرجيم حزب الله وحشد الشعبي وبككي او بشك نجي اوبوزيسيون تركيا وامريكا فرنسا بريطانيا ودولة الخليج سنة وشيعة لهب دخل عرض سوري شيء راشتي سلاح جديبلا جديبلا خلكي لهب دخل يعني ابو واضح جمره وواضح خلكي في الشارع حرب سنين الشيعية حياة ولاقت ابدا ناطق في سوريا باوريا مدشوا او مثلا هي شرق الفرات هي او شرق الفرات وهي بككت بجبوق او هلال الشيعي قاسم سليماني بيجي ويدريا بككير صاب ضابطين المشاكل شي شغل دو دريجه هين فصولي بس اولاد دو دريجه شر السوري ناسكن ابدا واز ندبن بن بيصا دلجير هين وشرها بدي سوري تتوقع دمك دست نشان بكجبو شرع سوريا اللي قول تخميناته از دبیجم یعنی دبن 5 سال دن رجی کیمه و 5 سال دن شر دوف دریجل سوری هین وقت بریان هم گوت هین درازوره ندبن کنترولا رژیم دی نرقای نبو کمال نمیادین ور هندره روجاوای کردستان جی تف پیاده فرع کامنی البار رژیمه لينا بيوي قوات كرديه اما يقولوا بيجم مخابن تبقى قوات كرديه باشا ما مستا اگر عمل السر پنابران جي هنگي راوستن هر و هر رژیم اسد و روسيا پروپاگاندا کی بهز جبو وغيرها پنابران دکن ولات اردن وكو ولات لبنان جي وكو ديار هماهنگن کو پنابرن سوري وغيرين اگر اف پنابر هاتن وغيراندن جبو سوريه قالوا اسد هستر نابه پنابره گوه وگرم بهتری خویش ترکیه وگرش برای افخاستکا اردوغانه هی ج 2015 دخوازه مناطق آمینه چکن هندره سوریه خواستکا یکم رازی کرنا اردوغانه جبر نزیکا 6 ملیون سوری با اردوغانه نگو وگه او دو بیجن ملیون و نیوه که 3 ملیون 6 ملیون سوری با اردوغانه دوی با وابگرین او خلقی گوابگرین جوانا کملکا بواده کملکه گددوانا ویسبه واتخ انتخابات اشخار و 6 مليون دنگش خود جوارجي بحصلينه ايد دو قسم بچوك وش پنابرا هگر وگرن جو اردن وج اوج لبنان او بري حوالي رجيمن وش برخو وگرن ليد خصن امان چه يعني ارامي چه بو وگرن بري زلامي رجيمن يعني نج خلقي وگرن سوريا و خود بن باسكي بشاركن ابدا بري زلامي بشارن بري نبو اوبوزيسيونيرن ابو باوريامي وخلقي وبگرن جي قالكي هندكن ايجو وبگرت بعرا اسد كبن يعني تيك بنغاوي بشري تشيرو قالك باشه تو چطور نویسی جپنابران را درتین ماموستا پنابره قل شخول دبره مثلا وقت درعا وقت خوران وقت او صالحي ريجيمر بگرن آدن لباكور سورياي لروجافا يعني اما بين روجافا كردستاني حياه بكشينج بني عفريني حياه بني عندي وري شخوف منن هجر حالكم بقرنجي وهندك بقر حياه ارامي تشيب انا زوب بناقر زوب بناقرن او خلكي هنش بر ارامي تن لباوريا مد او ارامي هين بدس كسينه كثير وينجي شردو بدريجه وقت مثلا يديك شوية دبي از مفاوضات بكم جاء بدعايتك مجاني بدون فقط استخباراتي قصد انه ريجي برواده وروسيا او باشا مامستا اگر ام هناك لسر روشا كردان جي راوستن كردان چه درفت البيشيا وهانكو تانهاجي يعني خو باركي بستينن هبونا كي خو لكردستان سوريا درست بكن أزبني ما بارا خبت يعني مخابنش بيشتغل يرنا خوازم بيجم ده حقي ودر حقي ملتي كردش بر ملتك عظيمة ملتي مي وأزيكش في ملتي كردم لي حفصار في ملتي كرد خستنا دستة دجمني كرداد بهيدي وايد بيدورن محادثات شيدكم للشامي بريجيمير محادثات تشي دك بابي منه محادثات شو تبكري هاتي بيشي تبكري هاتي ايران وريجيم تااني نشقنديله
واجبته او بمهماته او بوقت روجاواي كردستان تحييد بك جي الثوره سوري او بشار خرج كرده هندريده يك كلي بشار الاسد وابابي نكتي لدبرة كردي حمد دبرة سوريا كلي حب الاسد مقبول الا لدبرة كردها دبرة ما يتحيد اقوى هذا وضعات مدمرة قضية كردين ابن معمر أبيك آدد وتدبين باش قضية ركامك وتروي أساس شرطنا الشامية حطنا توقيف الواتر السنة ما تلعي إيطاليا تكتمنا نقام سودات أو مطار قام اشتغل إذا تعطيقات بك آيات سيدك إنه أمن عارضين إزراء وأكثر سياسة بجيب قضية دمرية وتلفي لسرد السيبانة أبدي عاية فرش سيدك گەلێک سپاس مامۆستا ئەحمەدی میوسێ شروعبەکاری سیاسی گەلێک سپاس ji بۆ بەشداربوونە te li gel me. Rêxistina lêborîna navdewletî dest bi hilmeteke bi navê bilive ji bo eşkerekirina çarenivîsa girtiyên Sûrî di zîndana rejîma Esed de. Piştî ragihandina rejîma Esed ji lîstên navên welatiyên Sûriyên ku di zîndanan de hatine kuştin dibin eşkenceyê de, rêxistina lêborîna navdewletî dest bi hilmetekî dibin navnîşana bilive ta ku çarenivîsa girtiyên Sûrî di zîndanên Esed de bizane kir. Di heman demê de rêxistina lêborîna navdewletî ragihand ku bêhtir ji 75,000 welatiyên Sûrî di zîndanên rejîma Esed de ne û Esed berpirse diber jiyana wê hejmarê de û serbar kir ku bêhtir ji 15,000 dibin eşkenceyê de ji aliyê rejîma Esed ve hatine kuştin. Rusya ragihand ku biryare di demeke nêzik de lotkeyeke çaralî di derbarê Sûrî de were li darxistin. Wezareta Derveya Rusya ragihand ku di demeke nêzik de wê lotkeyeke di navbera serokê welatên Rusya û Fransa û Tirkiye û Almanya di derbarê rewşa Sûriyê were li darxistin. Wezareta Derveya Rusya diyar kir ku di rojên bêde Sergey Lavrov û Wezîrê Derveyê Rusya seredana Tirkiyê wê bike da ku amadekariyan ji bo vê lotkeyê bikin. Dema bejdariya wan di lotkeya welatên Deryaya Qezwînê civînek di navbera her du serokên Rûsî û Îranî de hat li darxistin û tê de gelek babet guftûgû kirin. Serokê Rûsyê Vladimir Putin piştî civîna xwe bi Hesen Ruhanî re serokê Îranê re eşkere kir ku alîkariyeke mezin di navbera wan de heye û gelek babet di vê civînê de hatine guftûgû kirin. Di nav wan de krîza Sûriyê jî hatiye gotûbêj kirin. Welatê Sînê nûçeyên xwe bi bejdariya xwe de di şerekî leşkerî li Sûriyê dûr kir ji rastiyê bi nav dike. Rojnameya Elwatan ya ser bi rejîma Esed ve propagandeya derbarê bejdariya welatê Sînê di şerê Idlibê de bilav dike û dibêje ku piştî 7 salan ji şoreşa Sûrî û bejdariya Sînê bi tenê bi şîweyekî siyasî ji bo berjewendiyên rejîma Esed bû. Herwiha alîkariya wî bi riya vîto ji rejîmê re. û wê di şerê Idlibê de jî bi şîweyekî leşkerî bejdar bibe. Hindek ji derên xwecihî ragihandin ku mayîneke çandî li nêzîkî xaleke çekdarên Sûriya Demokratîk yên bi serpeyedê ve li bajarê Reqqayê teqiya. Her li gorî zanyariyan ku di encama teqîna ku li nêzîkî rêbendeke çekdarên peyedê Rûdayî ajûkarekî otomobîlê ku li navenda bajar bû birîndar ket. Piştî vê boyerê Encûmena Reqqaya Sivî ya bi serpeyedê ve biryara qedexekirina bikaranîna matoran li bajarê Reqqayê ji demjimêr 8 êvarê heta 5 sibehê derxistin. Wezareta Derveya Rûsyê ketina du balefirên bê balefirvan li deverên kêmkirina astişer li Idlibê ragihandin. Navenda Rûsya hemahengî û li hevhatinê li Sûriya bi ser Wezareta Derveya Rûsyê ve diyar kir
کو هزن وان دو بالافرین بی بالافروان کو جدورین کم کرنا اصل شهر بری خدابون بنگاه حمیمیم یا لشکری آنی بون خواره همان ناوند اشکره گر کو تو زیان جانی یا مادی جبرکتنا هر دو بالافران نکتنه و تکز کرن کو اول نجاره که کو ایرشین به وی شیوهی تینه کرن. دو پنابرین سوری دما هول دان به قاچاقی در باسی کرواتیا ببن لدارستانه کی ده جیانا خواج دزدان. چالاگوانان راگهاندن کو روژا شمی دو پنابرین سوری تمنی هر دوان 24 سال بون دما دخواستن جو بوسنا برف کرواتیا و بچن لدارستانه ده دما بین بدانه ده زنارک لسروان دکت و ده انجام ده هر دوکان جیانا خواج دزدان. جدرکی تایبت جه پارێزگاها دهۆکê راگهاند ku bêhtir ji 11,000 xwendevanên Kurdistana Sûriyê xwendinaxwe li parêzgehê berdewam dikin û salane hejmarek mezin ji xwendevanên Rojavayê Kurdistanê li zankoyên Herêma Kurdistanê têne wergirtin. Di bin çavderiya serokê zankoya Duhokê Profesor Diktor Mosleh Duhokî Sentera Lîkolînên Zanistî û bi hevkarî li gel Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Dîmokratîk Kurdistanê Rojava yekem xola zanistî derbarê rewşa şagirtên Rojavayê Kurdistanê û derçûyên wan li parêzgeha Duhokê li Sentera Rewşenbîrî û civakiya zankoya Duhokê birêve çû. Duê xolê de alîkarê parêzgarê Duhokê bû karûbarên penaberan İsmaîl Mihemed ragihand gorêjeya koçber û penaberan ji xelkê xwecehî yê parêzgeha Duhokê 35 ji sedî ye. Her wiha diyar kir got 18 dibistanên şagirtan yên taybet bi penaberan li parêzgeha Duhokê hene. Her wiha 11,620 şagirt û xwendevan di wan dibistanan de dixwînin û bêhtir ji 280 xwendevanan jî li zankoya Duhokê xwendina xwe dikin. Wî berpirsê navborî da zanîn got parêzgeha Duhokê di hemû qonaxan de pêşwaziya penaberan kiriye. Her wiha بۆ pêşvebirina rewşa zanistî di nav kampên penaberan de dibistan hatine vekirin û alîkariya wan li nav zanko û peymangehên Duhokê jî têne kirin. Salane hejmareke xwendevanên Kurdistana Sûriyê li zankoyên Herêma Kurdistanê têne wergirtin bi alîkariya hindek rêkxistinên navdewletî got ew rêxistin pareyan pêşkêşî hikûmetê dikin li beramberî wergirtina wan xwendevanan di zankoyên hikûmeta Herêma Kurdistanê de. Tevî got her sal di navbera 300 ta 400 xwendevanî di zankoyên Herêma Kurdistanê de têne wergirtin û tevî got hîn koçberî berv Ewropayê ve berdewam e lê hîn hejmara kesên got têne wergirtin di zankoyên herêmê de cihê nerazîbûna xwendevanan ye. Got ew jî ji ber hejmara mezin ya xwendevanan li Herêma Kurdistanê. Li gorî amarên navdewletî derdora 250,000 penaberên Sûrî li Herêma Kurdistanê bi cih dibin. Di nav wan de hejmareke mezin xwendevanin. Koş xwendina xwe hatine dûrxistin û piraniya wan xwendevanên zankoya bûn li Sûriyê û niha hejmareke mezin ji wan nikarin xwendina xwe berdewam bikin. Nûçeyên me bi dawî hatin em ê sernûçan li bîra we bînin. Ciwaneke Efrînê ji aliyê polîsên leşkerî ve hate girtin û welatiyeke dî di encama krîzeke dil de piştî desteserkirina otomobîla wî jiyana xwe ji dest da. Rejîma Esed şanda peyedê derkir û biryara girtinê di derheqê wan de derxist. Opozisyona Sûrî ji bo şerê Idlibê 5,000 çekdar amade kirine. Rêxistina lêborîna navdewletî dest bi hilmeteke ji bo destnîşankirina girtiyên Sûrî li dev rejîma Esed kir. Her şad û bextewer bin.